Yeah, namukana kambe ka Master Xitsonga analyst. A channel. Yeah, as you can see, ka topic. I feel like maybe it's necessary to vula leyi hitimhaka to fana leti. Mavona nyana. Yeah, mi nga mi swi voneni tirhisa synthesis, more especially ka rap. Vone vanhu vo fana vo AKA, va dlawa vo ma R5 and this other one. Vo DJ somebody. My kumayana. So the main issue la I ku a hi swi tivi ku nkingha ku nga va ku ri yini, like the main reason for ku va swi humelerile leswi a hi swi tivi ku i yini. That's the biggest problem we have now. So ku ze ni swi ri kahle ku mina as Master Tsonga analyst ni ri munhu lowu ni va ni kha ni vhanga ngopfu na timhaka ta beef, swi kahle ni ta swi vulavula na mina ni fika ni kombisa ku well ka industry ya hina Vatsonga a hi swi lavi ze swi fika laha ma vona nyana. Yes, beef yi kahle, like we need beef. Yes, we do need beef. Beef yi kahle, it's for entertainment. Mara lexi na ni ta xi vula ni ta ku swi nga fiki laha ku ze swi vanga ti-violence ma vona nyana. Loko ni vona Gagash last year before yi huma beef ni kha kombisa ku hayi la ku ba Ben Mayengani loko yi n'wi beef la ku yiba yi fika yi hamba yi famba na security, so mo swi loko a swi nga ha fambi hi layini yona. And then Mr Post of course i na record yo va a la ku ba Ben Mayengani, so a ku ri timhaka ta beef ma vona nyana. Ni vo swi ri wrong ngopfu, so at least the last time for December ni voni yi nga threatenani ngwenya swi komba loko a yi relaxed, so hi swo hi lavaka swona leswiya. So beef kahle kahle a hi le ka entertainment ma vona, because we don't know why ka category letin'wani se kumeka ku kha ku na tinyimpi. That's the biggest issue we have here ma vona nyana. Like we don't know, so mara ta swi vula ni ta ku na n'wina ti-big fans making sure ku our artists are under control in a way yo a va nga fika level yo so va ze va lava ku tirhisa violence hi timhaka ta beef ma vona nyana. Ni nga vula ku ngopfungopfu ka Hosi Ngove, the big fans a va make sure ku va vulavula na yona ma vona nyana. Swi nga va kahle because so far na ha swona ku Ben Mayengani a nge za a beef Mr Post, ni ngoma swi vona a nge za a va personal leswo a bandyangu, ni ngoma swi vona. So obvious ngwenya yi nga kota ngopfu, so swi kahle na yona va va kha va yi advise yi swi hleketa na yona ku one day swi ngo humelela leswi yona yi nga beef nsati wa munhu ma wena va tlhela va fika va beef nsati wa yona, so swi nge he tsakisi ma yi kuma yena mhaka leyi. So leswi swi vonisaka swona ku at least a ku ve na control, we don't need the violence. Yes, beef ya laveka, without beef there is nothing guys. Beef futhi khale yi ri koho if you were not aware, khale yi ri kona beef na minkarhi ya vo HW Makhuvela a yi ri kona beef yi kha yi beef yi mi nga deleli vafana. Mina ni nqambi leyi ya khale stuff like that, ku beef to tala mani kula ngopfu ka minkarhi leyi ya khale ngopfu a ni ti tiva ngopfu tinghoma letiya na ti-beef a ti ri koho na minkarhi yaliya. Na vo to Dr Joe Shirimavuri Young Lumanosi, something like that, it's also a beef song. The beef a ti ri kona guys, a ti ri koho khale ti ri kona. Beef has always been a form of entertainment, not ku luyiwa, like I promote violence ma yi vona ya. Emutani hi nto kasi papa Rhulani ku endle ka hina, it's very very important that hi swi touch mhaka leyi. Papa Rhulani a hi le ku yi voneni a ni twi swi ku endle ka hina hi yona. Loko se phela sweswi hi wo nkarhi wa tigigi na sweswi a hi za hi humesa ni to ku endle ka hina or philani wa ha ri busy na swona. Loko phela se nkarhi wu le ku vhayeni ma vona nyana, so a ni twi swi ku endle ka hina hi yona. Maybe they will fix it. I think Philani should fix this matter as soon as possible, or else yi nge chayi kahle ma vona nyana, or else yi nge chayi kahle ku se tigigi ti le ku teni a yi le ku rhambiweni because sweswi a yi se va na hit. Hi ku na yona yi tindlini na ku hayi khona yi fambeni yi tsutsuma ya kwalomu yi fika yi humesa xitirekani without vulavula na manager, even then swi fika swi onha swilo. So swilo swa kona hi nge swi twisisi, so a va lunghisi hi leswi nga ta swi vula side ro Papa Rhulani ku a va lunghisi swa yona. Na yona at least a ni tivi hambi ya vona YouTube, loko a yo vona yi fika yi vona like at least a yi make sure ku yi ya ti-control yi va hansi ka manager. Yi nga ti-control hi timhaka ta byala yi tlhela yi fika yi blame byala, no. Like it does not make any sense. Munhu a fanele ku byela ku i rivele a nga ha swi tivi ku endla yini hi mhaka dakwini. It doesn't make any sense. So at least a va zama ku va yi controller ku at least swilo leswi va under control, you get it.
So leswi ni nga ta swi vula hi side ra yona. And then in overall I think the video is finished. Sweswi no la ku phusha mi kota ku vona molo from this side ntsena. Leswi hi phushaka swona sweswi no phusha sweswo ntsena ku hi tshinelela molo mi yi vona from this angle. A hi tshame hi ta hi this angle. A boxa ku hina vo Master-Tsongani zeni hi vanhu vo fambafamba mi ta ka mi nga swi twisisi. Mi nge swi twisisi. Hi khe hi vhaha swinene. So a hi phusheni nyana mi kota ku hi vona. Ni ta ni khomela nyana for swandla moya wu disturb nyana la. Lo moya wu disturb ni ta ni khomela nyana but hi le ku tshineleni sweswi ku nga ri khale na tshinela. Okay, hi le mall se ya humelela. Here is the mall. Ma yi vona musi leyi mall ya hina. Ho vheta hi zuma from here because a swa ha bohi ku ni tshinela. A futhi vheta ku ri thumbnail ya hina musi leyi. Ho ni yi khata ku vheta ku ri thumbnail ya hina. Ya hi leyi mall ya hina. I think you can see it. Hi yona mall ya hina. 8 minutes ni nga ri 6 ho around 7 minutes. Hi ngo tshinela mi vona na swo boha ngopfu Master-Tsongani ana sa tshama kha jamuka la. A tshama swi kahle ma mi kha mi vona this place. Nghala wa nona movha guys andza mi kuma tindhawu to tala ngopfu koko leswi mi kuma ku well a ndhawini hinde hi kona but I can't travel loko ni na movha like ni nge koti ku travel ka the good places mona nyana. Yeah, so sweswi I think you can see it in overall you saw it but I cancel loko hi fika la ku crosser. So hi yo mall ya hina leyi a ni yi veka yi sukela le this other side. It's our mall. It's our mall. Okay, as you can see, here's our KFC, McDonald's. Nah, ku proper sela giyani kosh nakulwa siko. Oh, kam nakulwa siko na manje. Giyani ihluke ngopfu guys. Loko ramukeza subscribe hanta kombela mi tika subscribe.